whaafelo i atu I le nei fo I tae au malo le soifua manuia. Usi mea lau whaafunga o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le asalua. E ono whaatu mau pele wala awina o le pule whaatonu o le pulenga o le suavaia Wellingtone. A o tuua ia ai le pulenga I le leiona whaasoa o tupe. O le vaiaso tālu aina sa waitua reporti o loo tā uai le maua lulunga o tupe whaalo o le pulenga o le suavaia Wellingtone. Whaatusa I isi pulenga anu. Ma e whaapea o le lei lava ona wa ai o tupe le mafuanga. Na talo ai ma le whanotanga whaapitoa na nafi a le komiti e tala noa le reporti le nei. Ma I lea whanotanga na whaailo ai le pule whaatonu ia Nick Leggett o lea ua iai suinga le lei wa whai e le pulenga. Ma o loo mawhanawhana foi e manuia ai le pulenga o le suavaia Wellingtone. Tautino le pule nuu o le ai Tory whanau ua manino mai le whono ana nafi le komiti e le o sui umai mana na o e whaatea le whaatonu. O le komiti na whono ana nafi o lo awa Yesu I o lo whaisea mai le pulenga anu o Wellingtone. Le e au fiai Wellington City, Greater Wellington, Porirua, Hart City, Upper Hart, ma Wairarapa I Sauti. Ma o I lātou fo ina I whaia le whaai unga e whaatea ai le whaatonu o le pulenga. To atolu na ave le whale mai Wairarapa I le whaai unga le vaiaso ona o leana whaapea o pauta cocaine, ai le ai. O pauta papa e nei e tusa ma reporti mai leo se tasi o pauta whaasaina. Ma o leana a fia ile to atoru le nei se tasi o whale tino I muli ai, tili li whale mai. O loo su e leo po o fea leana sau ma yele pauta. Ma o loo iele po po lenga o sui o loo ofisa, o leo loo sala lau tua po o lea foi, wa whaatau I Wairarapa ma e ono mau wai soifua. O le mata upu le nei na mua su e sui o le soifua ma loloina. Ma whaao o ai loa I lo ofisa o leo ma o leo no o whaao wau pea su enga. Watapena se tasi au malanga tele le malo lea ya luai malpale mi o New Zealand I initia I le vaiaso asau. Wha ai loa Christopher Luxon na nafi e wha aso le whai ngā malanga watapena. Ma e tu ua New Zealand mo initia I le aso to na inei. A o iai initia o le a mawai leva no e tala no ai pale mia e lua. Ma ele ngato I tu tau fi whaatau wa inga, ai whaapea puinga, leo lo wha moe o le atala no ina e taita ina I lua. O initia o le alava fo ina polo misi ma yei laksen I le pālota o le lua afe lua tolu. O le a saini ai le isi maalienga sa o loto fi whaatau wa inga I le vama New Zealand. Ma o le alava o lo wha solo feutana inga I le taimi nei. O initia o lea ina o le tasi tesi 5% o loa whaatau atu o New Zealand. O lea e alu iai ma o le alava e una I fi whaatau wa inga whaia ina vau atunu o nei e lua. Sau no ai laksen e le whai ngofie. Ona e le whaapea a leana iai mua muani maalienga tau fi whaatau wa inga New Zealand ma initia. A o na I maali ai e New Zealand fi whaatau wa inga le vau ma initia. E ui lava I talitonunga o laksen e tūlanga tutusa talitonunga o New Zealand ma initia e tasile I tūla popole iai. O le tauale na Ukraine lea lava e le o manino po o Lucia po o Ukraine leo o tuwai initia. Ai mai le pale mia ia laksen po o le a lava le tue o iai talaluanga ma le taitai o initia o le a wha manino lava pe iai e le suwi ai le tue lango I New Zealand ma e tu mau lava New Zealand e lango Ukraine. Ma tala muli, mo le ulu I taimi wa pasi ai e Chris Hipkins pa lota maua ale pale mia Christopher Luxon. Pa lota wha apolokiki le nei le Taxpayers Union ma e ui sau noangal pale mia. O lea wa a matona wa ai e lea tunu utau ma whainga malolo iai nei. E ta ia le o tutusa lea ma le ungal pa lota na sau. E le ngata le pa u o le lango I le whainga malo. Ai whapea fo I o lea ma fuli le lango o tangata ia Hipkins o se taitai. O le ungal palota na sau tua na nafi tolu suma le tolu tesi ono pasene le olo o sau wha I le National, ai tolu suma le wha tesi tasi pasene le Labour. O le ungal palota le ne le Taxpayers Union na nafi e tai tutusa le leima le ungal palota la fo I whapea le One News, le ana whai le masina wha ato a umatu. Wha I watui tala la Radio Samoa le ne fo I tai au, manuia le ne yaso.